នេះគឺជាម៉ាស៊ីនភ្ញាស់ពងមាន់ខ្នាត64ពងចំនួន1ជាន់បាទហើយមួយនេះវិញគឺជាម៉ាស៊ីនភ្ញាស់ពងមាន់ខ្នាត128ពងចំនួន2ជាន់ប្រភេទម៉ាស៊ីនមួយនេះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនតែមួយទេបាទខុសតែមួយនេះចំនួនតែ1ជាន់ដាក់បាន64ពងមាន់ហើយមួយនេះដាក់បាន128ពងចំនួន2ជាន់អញ្ចឹងក្នុងមួយជាន់របស់វាដាក់បាន64បាទ2ជាន់គឺ128ពងចំពោះលក្ខណៈម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺវាខុសពីម៉ាស៊ីនផ្សេងៗដោយសារតែរូបរាងរបស់វាអាចដកហូតពីខាងមុខបានបាទដកហូតចេះបាទដូចថតតុកហ្នឹងណាបាទដកហូតចេះឯងបាទអញ្ចឹងវាមានចំនួន2ជាន់យើងអាចដកហូតខាងលើមួយខាងក្រោមមួយបាទហើយបើកកម្រិតពីខាងលើក៏បានផងដែរបាទយើងអាចបើកកម្រិតខាងលើចេះណាបាទអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់យើងអាចបើកពីខាងលើក៏បានដកហូតពីខាងមុខក៏បានប្រភេទម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះជាប្រភេទម៉ាស៊ីនអូតូស្វ័យប្រវត្តិចំនួនថ្មីវាមានមុខងារការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាហើយជាពិសេសក្បាលបញ្ជីអេក្រង់របស់វាបង្ហាញនូវព័ត៌មានច្រើនមែនទែនបើវាអូតូទី1អូតូបង្វិលពងទី2គឺអូតូប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមកបែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដបបាទដបភេសជ្ជៈយើងនេះដបកូកាប៉ូកាស្វេកទឹកសុទ្ធអីជាដើមណាបាទយើងប្រើ3ដបវានឹងបង្ហូរទឹកអូតូចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដែលស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយទី3គឺវាអូតូកម្ដៅបាទសំណើមទឹកហើយនៅលើក្បាលបញ្ជារបស់វានេះគឺពិសេសមែនទែនខុសពីម៉ាស៊ីនផ្សេងៗណាព័ត៌មានវាច្រើនមែនទែនបាទវាមានព័ត៌មានកម្ដៅសំណើមបាទជាពិសេសគឺរាប់ចំនួនថ្ងៃភ្ញាស់តែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបើកម៉ាស៊ីនបាន3ថ្ងៃវាលុបចេញលេខ3បើយើងបើកម៉ាស៊ីនបាន10ថ្ងៃចេញលេខ10ឥឡូវម៉ាស៊ីនយើងទើបតែបើកទេវាចេញលេខ1ណាអញ្ចឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគាត់យកដាក់ពងចូលទៅបាទពេលខ្លះគាត់ភ្លេចអត់ដឹងបើកបានប្រហែលថ្ងៃគឺគាត់មើលលេខនៅលើនេះបានណាហើយអានេះគឺជាម៉ោងចំនួនម៉ោងបង្វិលពងជាទូទៅម៉ាស៊ីនអូតូស្វ័យប្រវត្តិគឺវាបង្វិលពងមានចំនួនធរៈវេលា2ម៉ោងបានវាវិលម្ដងណាបាទហើយវាមានកម្មវិធីភ្ញាស់អូតូស្វ័យប្រវត្តិពីរោងចក្ររបស់វាបាទមានរូបមាន់បាទរូបទារូបកងានរូបសេករូបភាពផ្សេងៗជាដើមណាបាទហើយអានេះគឺជាព័ត៌មាននៅខាងក្រោមនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកំពុងតែធ្វើការវាបង្ហាញព័ត៌មាននេះបាទហើយប្រភេទម៉ាស៊ីននេះគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយដែលហៅថាឧបករណ៍បាញ់ផ្សែងទឹកដុំសំណើមបាញ់ផ្សែងទឹកបាទនៅខាងនេះបាទដុំសំណើមបាញ់ផ្សែងទឹកហ្នឹងគឺវាមានមុខងារជំនួយបាទជាតិទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺយើងភ្ជាប់នៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីនបែបនេះឯងបាទនេះបាទយើងភ្ជាប់បែបនេះបាទចឹងវាមានខ្សែរបស់វាស្រៀនរបស់វាមកហ្មងណាគឺខ្សែរបស់វាស្រៀនមកហ្មងបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍មួយនេះគឺយើងដាក់នៅក្បាលម៉ាស៊ីនខាងក្រោមឲ្យវាដែកនៅលើទឹកណាបាទហើយវាជួយឲ្យម៉ាស៊ីនទាំងមូលនេះមានជាតិទឹកឡើងខ្ពស់លឿនមែនទែនបាទត្រឹមតែប្រហែលជា2នាទីវានឹងឡើងជាតិទឹកគ្រប់ចំនួនតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអានេះវាជាអ្នកបាញ់ផ្សែងទឹកណាបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះយើងមានថែមជូនអតិថិជនចំពោះការកម្មង់ទិញម៉ាស៊ីនពីខាងយើងខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ការភ្ញាស់ទៅលើប្រភេទមាន់ជោមាន់ខ្មៅកងានកងោកបាទទាកប៉ាអូទីជាដើមណាអញ្ចឹងពងដែលប្របាក់ភ្ញាស់ពងដែលទាមទារជាតិទឹកខ្ពស់គឺយើងប្រើអានេះជំនួយបាទយើងប្រើក៏បានយើងអត់ប្រើក៏បានតែគាត់ថាយើងប្រើអានេះវាជំនួយឡើងជាតិទឹកខ្ពស់លឿនក្នុងពេលត្រឹមតែ1នាទីទៅ2នាទីប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំពោះការទិញកម្មង់ទិញម៉ាស៊ីនពីខាងយើងមានថែមបាទទី1គឺក្បួននៃការភ្ញាស់ពងមកដែលទទួលបានជោគជ័យជារូបមន្តពីហាងយើងខ្ញុំទៅទី2យើងមានថែមនៅអំពូលកម្ដៅ50វ៉ាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្ដៅកូនមាន់ទូចទៅញាស់មកបាទទី3យើងមានថែមនៅពើឆ្លោះបាទសម្រាប់ដាក់ថ្មទលេយើងឆ្លោះមើលពងណាបាទខ្សែចាប់អាគុយសភៅណែនាំបាទកំប៉ុងដាក់ទឹកកំប៉ុងដាក់ចំណីហើយដុំសំណើមនេះយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទយើងថែមចំនួន2បាទយើងថែមចំនួន2នៅក្នុងម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺមាន2នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនេះជារូបរាងម៉ាស៊ីនទាំងមូលបាទយើងអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាច់ហាប់ណែនល្អជ័រវាកាសស្វិតបាទខ្នាត128ពងនេះបាទនឹងខ្នាត64ពងដូចគ្នាទាំងអស់ណាបាទសាច់ជញ្ជាំងនេះជ័រ2ជាន់បាទ2ជាន់យើងឃើញប្រហោងវា2ជាន់បែបនេះចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបើកកម្ដៅចេញទាំងអស់តែម្ដងណាហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់ពងបាទវាមានជើងដឡូវាដាក់ពងបែបនេះចឹងបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះវា2ជាន់យើងអាចដាក់បានទាំងពីរចេះបាទដកហូតអញ្ចឹងណាបើកកម្ដៅពីខាងលើមកក៏បានដកហូតពីខាងមុខក៏បានបាទហើយចំនួនមួយជាន់នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទមិនខុសគ្នាទេបាទគាត់ថានេះវាទៀបជាងចេះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលកម្ពស់របស់វាអានេះមួយជាន់វាទៀបចេះបាទ2ជាន់វាឡើងមួយជាន់តិចបានណាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះយើងអាចថែមចំនួនជាន់បានម៉ាស៊ីនជាថ្ងៃក្រោយយើងមានពងកាន់តែច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងដាក់ពងរបស់វាកន្លែងដាក់ពងរបស់ម៉ាស៊ីននេះបាទវាផ្លោះរបស់វាបែបនេះចេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការភ្ញាស់បើយើងយកភ្ញាស់ជាមួយនឹងពងមាន់ខ្សែយើងយកពងមកវាស់ទំហំជាក់ស្ដែងផ្លោះនេះគឺគេរៀបសម្រាប់ដាក់ពងមាន់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភ្ញាស់ជាមួយនឹងពងទាកប៉ាពងអីយើងអាច
đọ sẽ về chương ở lâu đi bán á anh ấy dương sẽ về trên châu bàn thì sao tại vì mình bảo hòn lại ní ngắm spư bên lại như thế ô ta ho ta pong kia cả ba bao nhiêu tầm hôm vào này ba nhầm đạp bên đằng trường bà chẳng chừng anh sẽ về lấy lớp cho tam tầm hôm xuất chết đây anh bán mình hạ pong tôi pong không thì anh sẽ về bàn tỏ đấy chấm pu pong đây chết đó ngày nhua pong đây chụp ở trụ từ nhua từ chập cầm nát bà cứ đó phim đi xua chấm pu nè phe mình đến con đẹp đọ chương là lâu đi trên máu chân dứt đọ với mà chấm hiên chân máu ô tô thay dương biên pong thay pong chặt pong đấy dứt đọ mà chấm hiên chân máu bà dương do pong na đại chất nhua pong chặt để chất nhua giờ dương đặt môn kem ở nó đặt nơi lừa cả trai đi màu chân biên bát cả trai cầm ra biên thằng khao mày đi sập tại mà đo bà chân được pay đặt pong đi nhua chân chia côn máu bị ai đa nơi lừa đi bán hai chấm pu pong thay đại thơ đặt nhua và to tiết dương lực mà đặt nơi lừa chương ở lâu nâng chân từ ao viên power pong to tiết à pong chặt đại thơ nhua nơi mà chấm hiên bạn chân cá phe bà dương cứ dương bay chay mà chấm hiên mà nè chân này bà hai bà sân chỉ bóng bóng đặc biệt tinh ở bậc phê mà sân mà chuan ấy cứ dương phe bạn ní bà sân chỉ dương tinh mà phê bên pi chuan ai bay chay chuan hàng lứa chuan hàng cái bàn bà chân biên phim ghi xưa bên tên á bà hai chấm pu ca phe chia 100 ngày bà chấm pu ca phe chia 100 ngày dương ấp mơ ai chan thì dương còn mình mơ ai chan này dương mơ tâm tại 7 chấm nói phần nó thì muối cứ dương mơ từ hàng cầm đỡ bà tí pí dương mơ từ lơ cặp bóng tức bà dương bà ca phi cầm oi bị o tức chân dương mơ tại đọt tức là thằng khác thôi bà ca na khơi đọt ó dương phải cho tức thèm từ bà hai tí bấy dương mơ tại pon tê bà dương tức pon lo giờ mà đặt nhua bà chân dương mơ pon na đại miên sọc phiệp lo pon na đại miên con tập phiệp lo trong dương giờ mà đặt nhua hết hay nơi lơ ba bị chia bao vi ní miên lại ba pơ trong sạp này bà chân dương trồng cùi và vơ mơ pon lọ pon nam mình lọ dương và vơ mơ tơi nâng ấy chân và vơ mơ chẳng hết này chậm dương giờ pon mà đặt nhua chân cáp chua chia 100 ngày dương mơ tâm tại 7 chấm nâng ai bà hay chấm pua đu của môn thì có 4 ngày để cáp nhua xén xong bom on đọc ní ạ nụ vót tới tam bị thi xa thì có đu của môn bao dương miên đi dây tăng bị ca của mẫu pon dương miên đi dây tăng bị ca bạn mà sân ca thay tua mà sân ca sầm áp chi bị sách tư ca do chất tục đạn từ lớp này nga khla được nông cáp nhua từ dạ bị ngày đã tìm mũi là hô từ đó pon nhua tại mà đo bà chắc ở con trai phục mai bom pon đọc ní bà sân chỉ tới ca mà sân nhua xuất ô tô xoay vào vót chấm nón mấy bà tẹt tô mà căn hàng phim mi in su butter dương nhóm nâng đo chuôn nơi bạch chạy cái tên thì cáp nhua đây tụi bạn chụp chơi lỏ hơi dương tình nia không thơ lên mà xin nhua này muối cứ pu mình tên bà dương tình nia là hồi từ đó mà năm này nó bà chân mà xin bà dương sắp sang tay chi bạch phim mà xin swipe vào lỏ mình tên bà chân dương khiên tình nia chuôn bong ôn phe dạ phim mà năm pin mình bành hàng khơi khá đấy dương thân được trong ca tình nia đấy hay mà xin bao dương này muối sắp sang tay mình plạ mà gì hao là bỏ hàng phim mi in su butter dương trong tay bà đòn bà chân ở con trai tụi mày bong ôn đặc nia bà